سرخط خبرها همدردی پرزیدنت با پیوندان قربانیان در خاروق، پیشنهاد اشتراک در جنگ اوکراین بر عوض مبلغ، مرگ 25 نفر در کارخانه‌های صنعتی و کوهکاری در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 16 فوریه است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با پیوندان و نزدیکان نفرانی هلاک شده در پای ترمفرایی در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تسلیت کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان شام دیروز نوشت همچنین با سپارش امامعلی رحمان برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی کمیسیای ویژه تأسیس شده مسئولین دولتی وظیفه‌دار شدند که در مهلت کوتاه عاقبت‌های آن را برطرف کرده با عائله‌های ضرر دیده کمکی مادی از جمله مواد خوراک، ضرور لباس گرم و دیگر اشیاء ضروری روزگار را دسترس کنند. روز 15 فوریه در پای ترمفرایی‌ها در خاروق 10 نفر به هلاکت رسیده، 12 نفر در بیمارخانه قرار دارند و چند نفر دیگر فعلا بی‌درکند. در همین حال حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در صفحه خود در فیسبوک با نشر چند عکس خبر داد که رئیس ولایت علیشیر میرزانبود با عیادت نفرانی که جراحت برداشته بودند به بیمارخانه رفته است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات آژانسی آب و هواشناسی از بارشات پرشدت و خطر ترمفرایی از 15 تا 17 فوریه هشدار می‌دهد. بنابراین از ساکنان خواهش شده است که از سفر بی ضرورت به منطقه‌های بلندکوه خودداری نمایند. شهردار بایکنور کنستانتین بوسیگین فرمان داده است به آنهایی که به جنگ اوکراین بسیج شدند همچون پرداخت یک دفعینه 260,000 روبل روسی داده شود. طبق این فرمان که متن آن در سامانه شهردار بایکنور نشر شده است به داوطلبان اشتراک در جنگ اوکراین نیز مبلغ داده می شود. مبلغ مذکور از حساب بودجه شهر همچون کمک اجتماعی پرداخت خواهد شد. نماینده مخصوص پرزیدنت قزاقستان در مجمع بایکنور گفت پیشنهاد اشتراک در جنگ اوکراین بر عوض مبلغ تنها بر روسیه‌گی‌های مقیم آنجا دخل دارد. روسیه شهر بایکنور قزاقستان را تا سال 2050 به اجاره گرفته، آن مقام فدرالی را دارد. مبلغ اجاره سالانه شهر 115 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه نوامبر سال گذشته فرمانی پرداخت یک دفعینه در حجم 195,000 روبل به آنهایی را امضا کرده بود که به جنگ اوکراین بسیج شدند یا در اساس قرارداد اشتراک میکنند. در یک سال گذشته در کارخانه‌های صنعتی و کوهکاری تاجیکستان ده‌ها حادثه ناخوش رخ داده است که چند نفر به هلاکت رسیده، تعدادی هم زخم برداشتند. میان کارخانه‌های مشترک از همه بیشتر در کارخانه‌های چینی معیار قاعده‌های بی‌خطری نقض شده، کارمندان به هلاکت رسیدند. سبب رخ دادن حادثه‌های ناخوش بی‌مسئولیتی مهندسان، بی‌اهمیتی جبردیده‌ها، رعایت نکردن تکنولوژی‌های کارکردگان و نداشتن متخصصان صحوی بوده است. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند که همراه می‌بینیم. در تاجیکستان تا یک سال اخیر در پی حادثه‌های ناخوش در کارخانه و شرکت‌ها 25 نفر به هلاکت رسیده، 46 نفر زخم برداشتند. میانی کارخانه‌های مشترک از همه بیشتر در کارخانه‌های چینی معیار و قاعده‌های بی‌خطری نقض شده، کارمندان به هلاکت رسیدند. 31 دکبر سال 2022 ساعت 09:30 دقیقه در جدممی تیاک کیم انزو در گذرگاه دولان اسکریپری 942 کامرایسی افق 1040 با کارگر مرگشدری کانی مادنی کارخانه مذکور امینов جهانشیر مولا سلیموویچ رخ داده است. این کارخانه در ناحیه عینی واقع می باشد. این در نتیجه زهرآلودشوی از گاز کربن می باشد. مرحوم حیات اویله‌اش 4 نفر، از آن 3 نفر فرزند نابالغ دارند. مبلغ معین شده جبران 146,570 سواری تشکیل می‌دهد که این علاقه به اویله فوتیده پرداخت کرده شده است. حالت دیگری حادثه ناخوش این در فیلیال جدومی گروه علمی تکنیکی خواهی خطای در جمهوری تاجیکستان با اداره کننده بارکنک باقیف رحمت محمدویچ رخ داده است. صنعت رحیم رهبر این خدمات هنگام یک نشست خبری در دوشنبه رخ دادن حادثه‌های ناخوش را با بی‌مسئولیتی مهندسان، بی‌اهمیتی جبردیده‌ها، رعایت نکردن تکنولوژی‌های کارکرد و نداشتن متخصصان صحوی ربط داد. طبق اطلاع رسمی به خانواده‌های ضرر دیده در مکان کاری بیشتر از 2 میلیون سومانی جبران پیشنهاد شده است. تا آخران تیرمی که قانون معین کرده است
ما به دست وارثاناتی ما کار فعالیت خود را فعالیت هم حساب کنیم. تمام جبران پولی ها به دست وارثان فوتیدگی داده شده است. соли гузашта барои нақзи қоидаҳои бехатарӣ беш аз 290 мансабдору шахсони оддӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, онҳо зиёда аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ шуданд. намояндагони хадамот дар рух додани ҳодисаҳои нохуш сокинонро ҳам айбдор мекунанд. вале дар гузашта ҷабрдидаҳо борҳо аз чашмпӯшии мақомот дар ростои қонуншиканӣ масъулони корхонаҳо садо баланд кардаанд. яке аз чунин намунаҳо қазияи ҷароҳат бардоштани Сиёвуш Акобиршоеви 27 сола аст, ки бар асари афтодани оҳанпорае аз бинои навсохти ширкати Ёқут 2000 дар душанбе аз 4 ангушти пой ва имкони озодона роҳ рафтан маҳрум шуда буд. бар асоси қонунгузории Тоҷикистон, афроде ки дар маҳалли кор аз бетаваҷҷӯҳии масъулони корхона ё ширкат зарар мебинанд, аз ҳисоби корхона нисбаташон таъмини ҷуброн пешбинӣ шудааст. муқаррароте ки ба қавли бархи сокинон на ҳамеша одилона иҷро мешавад. дар форуми тиҷоратии Тоҷикистон ва Русия ки оғози моҳи март дар душанбе баргузор мегардад, беш аз 160 соҳибкори рус иштирок хоҳанд кард. дар ин бора Саъди Қодирзода, раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Тоҷикистон дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ, баргузории форуми тиҷоратии Тоҷикистону Русия бо ҳадафи тақвияти ҳамкории судманди байнидавлатӣ дар доираи сафари сарвазири Русия Михаил Мишустин ба Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. Қодирзода ҳамчунин таъкид кард, ки дар доираи форуми тиҷоратии Тоҷикистону Русия доираҳои тиҷоратию соҳибкории ду кишвар масъалаҳои муҳими таҳкими ҳамкорӣ марбут ба рушди тиҷорат ва сармоягузориро матраҳ хоҳанд кард. Русия яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон дониста мешавад ва тибқи омори расмии соли 2022 ба Тоҷикистон дар ҳаҷми бештар аз $26 миллион сармоягузорӣ кардааст. додгоҳи дар ғарби Беларус мардеро бо иттиҳоми таҳқири раҳбари ин кишвар Александр Лукашенко ба 2 соли зиндон маҳкум кард. Маркази ҳуқуқи башари Весна, ки дар Минск қарор дорад, рӯзи 15 феврал гуфт, Максим Зайцев барои нашри 2 матлаби ба қавли додгоҳ таҳқиромез дар Телеграм канал дар солҳои 2021 ва 2022 дар бораи Лукашенко ва ҳам раиси шаҳри Брест айбдор дониста шуд. соли 2020 баъди интихобе ки Лукашенко дар он худро ғолиб эълон кард, даст ба саркӯби шадиди гурӯҳҳои оппозитсионӣ ва матбуоти мустақил ҳам зад. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 16 февралро фаро мегирад. 16 феврали соли 2005 бо ризоияти ширкатҳои русии Интеррау ЕС ва Вазорати энергетикаи Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Санктуда-1 таъсис шуд, ки то соли 2013 қудрати тавлиди барқро дар рудхонаи вахш то 670 мегаватт расонид. 75% саҳмияҳои он ба Русия ва 25%аш ба Тоҷикистон марбут буда, яке аз муассисаҳои муҳими стратегӣ ба шумор меравад. 16 феврали соли 2011 парлумони Тоҷикистон қонунеро қабул кард, ки ба пешгирӣ аз маблағгузории терроризм равона шудааст. ҳадафи ин қонун назорати амалиёти бонкии шубҳанок, яъне интиқоли маблағҳоест, ки имкон дорад барои аъмоли террористӣ ва дастгириву кӯмаки ин гурӯҳҳо масраф шавад. мунаққидон мегӯянд, ҳукумат аз ин қонун зидди мухолифони сиёсӣ ва наздикони онҳо истифода мекунад. 16 феврали соли 1954 зодрӯзи ҳоҷи Акбар Тураҷонзода муфтии собиқи Тоҷикистон мебошад. Тураҷонзода солҳои охири шӯравӣ раҳбари идораи қозиёти мусалмонони Тоҷикистон ва баъдан узви шӯрои олии Тоҷикистон буд. дар мақоми ноиби аввали раҳбари иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик ширкатдори фаъоли музокироти сулҳи тоҷикон буд ва баъдан дар мақоми муовини аввали нахуствазири Тоҷикистон кор кард. ҳоҷи Акбари Тураҷонзода баъди рафтан аз мақомҳои давлатӣ бо матбуот дар бораи корхонаи Талко вазъи сиёсӣ ва динии кишвар суҳбатҳо мекард, вале дигар ба сиёсат барнагашт. бонки миллии Тоҷикистон қурби асъори хориҷӣ дар баробари пули миллии сомониро чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро аз радиои Озодӣ тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. хайр, то фардо дар ҳамин вақту соат.